Potraga za Splićaninom Matejom Perišem u Beogradu traje već više od mesec i po dana. Otkako je istrčao iz kluba Gotik u Beton hali, Mateju se gubi svaki trag. Kamere su ga snimile posljednji put kako prilazi Savi kod restorana Sava Nova, zbog čega su pretražili i reku, ali do sad bez ikakvih rezultata, prenosi Kurir. Do sada je bilo raznih scenarija, ali imajući u vidu da on i dalje nije pronađen, najviše se postavlja pitanje kako se ne vidi trenutak kada Periš zaista ulazi u Savu. Niti se na snimku vidi bilo kakav pokret koji bi na to nesumnjivo mogao da ukaže. Ostavljeno je zaista prostora za pretpostavku da je Periš možda otišao nekim drugim putem, prenose domaći mediji. Budući da Mateja, a ni njegovo telo nisu i dalje pronašli, čak ni onaj video zapis na kom se navodno vidi neko kako pliva ili kako nešto pluta na površini vode, iako je potvrđena njegova autentičnost, nije siguran ukazatelj da bi to mogao da bude Matej Periš, a u prilog tome da on ili makar njegov telefon na kraju nisu završili u vodi govori podatak proizvođača telefona koji govori da nakon što se uređaj pokvasi, maksimalno može samo pola sata da daje signale baznih stanica. A Matejev telefon je lociran 2,5 sata nakon što je navodno on ušao u vodu u blizini velikog ratnog ostrva. Za sada postoje 4 teorije. Prva je da se popeo stepenicama u delu koji se ne vidi na kameri, jer kada on trčećim korakom stigne do restorana, njegova motorika mogla bi da ukaže na to da je stigao na konačnu destinaciju na koju se uputio, piše Kurir, a tad više ne trči. Sad, šta se posle toga dešavalo se ne zna, zato što je snimak lošijeg kvaliteta i ne može se uopšte tvrditi da je ušao u vodu, zato što se ne vidi pomeranje na površini. Druga teorija koju prenose domaći mediji je navodno otmica. Iako je zbog karakteristika koje prate otmice malo verovatno da se to desilo, to nije isključena mogućnost. Neko bi do sad morao da traži neki novac za njegov otkup ukoliko bi se ovaj slučaj posmatrao kao klasična otmica. Ljudi i domaći mediji pišu da može da se desi da ga je pokupio gliser zato što posljednji kadar policijske rekonstrukcije je trenutak kada se spušta na platformu kod restorana Sava Nova i da reč o veoma prometnom delu Save. Tako da se ne isključuje mogućnost da ga je neko kobne večeri navodno pokupio na toj platformi, a posebno imajući u vidu da gosti raznih kafića, splavova i klubova na vodi pristaju kod objekata koji za to imaju mogućnost, neretko kratko borave u lokalu, onda idu svojim plovilom. Kurir piše da je ovu tezu dodatno potpiruje podatak da je Periš bio skiper u Hrvatskoj i da je želeo da napreduje u toj sferi. Kao i da je posljednja osoba sa kojom se on čuo bila Splićanka Maja Soptak, takođe iz te sfere, te je evidentno da se kretao u takvim krugovima. Interesantan podatak je da je putanja kojom je Periš trčao identična onoj koju ponudi Google mapa kad se u nju unesu Gotik kao početna tačka i Sava Nova kao krajnja destinacija. Posljednja teorija je da je Matej Periš želeo da nestane i da ode bez traga i bez javljanja, a zbog čega bi se on odlučio na takav potez, u ovom trenutku je teško reći, kao i zbog čega bi svoju porodicu ostavio u brizi. I to bi bila samo još jedna misterija u nizu. Šta se desilo, mi zaista ne znamo i zaista bi voljeli da pre svega Matejev otac i njegova majka što pre pronađu svog sina.